Mbahaye ikaze mwese mukurikirana Zepafu TV. Mu gihugu cya Uganda ibintu bikomeje kugenda bimera nabi nyuma y'amatora yarabaye muri cya gihugu, aho hari abakandida bari guhatanira umwanya wo kuyobora igihugu cya Uganda, aho ku bakandida bari imbere ndetse bari nabo basa nkaho bahatanye cyane ari umukandida we uriho n'ubundi akaba ari perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni ndetse na Bobi Wine cyaguranye Sentamu wiyamamarije kuyobora iki gihugu cya Uganda bitari inshuro ya mbere, n'inshuro irenze ya mbere yamamarije kuba perezida w'igihugu cya Uganda. Ubu rero inkuru iri kuvugwa hariya ni yuko ibintu bikomeje kuba nabi, dore ko abantu bari gupfa ku bwinshi bazira kujya mu mihanda kwigaragambya bamagana byavuye mu matora by'agateganyo, dore ko biri kuvugwa ko perezida w'igihugu cya Uganda afite amajwi agera kuri 78 n'ibice, ndetse Bobi Wine ari nawe uvuga ko ngo yakabaye ari we watsinze amatora akaba afite amajwi agera kuri 21. Bijya gutangira byatangiye ubwo aba bombi biyamamazaga mu mpande zigize iki gihugu baza gusoreza mu gihugu mo rwagati mu mujyi wa Kampala. Ubundi amatora aza kuba mbere y'uko amatora aba, ubutegetsi bwa Uganda bukaba bwarafashe umwanzuro wo gukuraho interinete mu gihugu cyose ngo mu buryo bwo gukomeza kwirinda ko hari abashobora kwigaragambya amatora ntabe neza. Amatora yaje kuba, ariko aba bamwe ngo baramajije kwikaho za application zari kujya zibafasha kuba bakominikana igihe cyose internet yaba idahari. Ibi rero barabikoze ndetse na internet za kugarurwaho. Ubwo rero hatangazwaga byavuye mu matora mu buryo bw'agateganyo, umukandida Bobi Wine akaba yarahise abyamaganira, kuravuga ko bamwibye amajwi, ngo ko abaturage ari bo bonyine bafite amahitamo yo kwemeza uwatsinze, ngo naho abandi bo bamwibye amajwi. Akimara kuvuga ibi rero, abaturage bamwe bamushyigikiye bahise batangira kwirara mu mihanda bamagana ibyavuye mu matora. Ubu nta kindi rero kivugwa nuko abantu bagera kuri 12 bamajije gupfa barashwe hirya no hino mu bice bigize igihugu cya Uganda, cyane cyane ibice byo mu hagati mu gihugu cya Uganda harimo umurwa mukuru wa Kampala. Abangaba agera kuri 12 bose bakaba baraye bavuzwe ko bapfuye, dore ko mu mujyi wa Kampala ari kugenda hagaragara abakozi ba Croix Rouge bari kugenda bakusanya abapfuye babajyana mu buruhukiro, aho bagiye bapfira ku mihanda aho bagiye barasirwa. Bamwe bakaba bagiye bavugwa ndetse na Bobi Wine uyu nguyu usanzwe n'ubundi utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda, akaba yagiye avuga bamwe mu bari bamushyigikiye babaga mu ishyaka rye bagiye barasirwa mu bice bigiye bitandukanye by'iki gihugu. Abantu benshi rero bakaba bari kureba neza ko ibi biri kubera muri Uganda bishobora gukomeza gukomera uko iminsi ishira, dore ko bitangiye gukomera muri ubu buryo bigitangira, aribwo bagitangaza ibyavuye mu matora by'agateganyo hatarajya hanze ibyavuye mu matora mu buryo bwa burundu. Abantu bakaba rero bakomeje kuvuga ko igihugu cya Uganda gishobora kuba kigiye kubamo imyigaragambyo ikomeye cyane, ishobora kuzahitana n'abantu benshi cyane.